Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki try jaka ki badai ki nong snong jong ka snong rim ka bahap ha ka ilaka nong khle East Jande Hills District ha ka arpu South Rik uyayong ki lalet banya kendo ya UCEM jong ka Jande Hills Autonomous District Council uba thombor shiwat ha ka kamra tray kam ka jong u ban penpau ka jing persya halor ka jing INOC nak benta ka project Ulom Serman Limestone Block A jong ka MS Re Cement Limited ya ka public hearing ne ka jingpen sngopat ba na ka benta ka te ka project banti ya motion ha ka jaka ka badan arspa khatnyo pon lai khandai saw hekar ka ringkat bat ka jingbu ya ka karkhana tliat motion ha ka jaka ka blatip kum ka lum serman latmu ban penlong ha ka arpu artrik uyayong ha bakran chikla pathai kubor ki try jaka kanthop na do open chai sutenga Sony Prangap Danbor Patwet Bat Urimon Shuklan kila ang bakum kinong snong ki badon jaka halum serman kila do thia do dem hadian ba kila yo I ka jingpen bana ni ka notice bala penmi da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka khat nyau trek mentau banai nak benta ban penti motion ha ka jaka jongki klem ka jingbit jongki try jaka kila ang ba ka MS Shri Cement Limited kalakam persya ya ka jaka puta jongki Badan halum serman klem ka jingbit ni klem kanu ka jingyete kular ban IY ne ban yadi thiet bat kate ka company ngimshim la ai jingbit AA nak benta ki kamti motion ha ka jaka jungi kate ka jaka halum serman ka de ka hok ka kinti jungi ban ngidon ki kot kisla ban penshisha ya ka jinglong try balapan scam da udoloi jong ka ilaka bat kumju ru ya ki land holding certificate na ka GHEDC la ong ki try jaka Inil yang I amin ang snong yang snong rim te dayu hidemi amni dibenta IUM hok kata halum seman te dayu ya public notice yang Sri Cement Limited wada jinghe yang dai tho yang ka wada penmi ya ta notice public hearing yang ka WMR spak kanyo tetar te jing snyokhia yang iam ni tai WM tho tai ni bentai wa iam nong snong UM tho hata helum suman dari da sumari hok yang ina do di purpose name da I da penduk tiap penduk demo I ni por wa da yung ya notice public hearing yang Sri Cement Limited wa penmi hakannya tarik yang ni bulan April da klem jingbid I amitri tho klem ta jingtip yang amitri tho ta pen ta I jing si penduk tiap penduk demo I ni te dau I de le sakmat Wele sakmat naduk na state pollution DC I department repair dalbu ya komplain I pendam ya ta notice public hearing yang masih Cement Limited ne ada po ya ni di district council wa daman le abi wipat ya kendo siap yang I ti dalbu ya komplain wa at ami I nong snong hatai UM tho talum suman I dari de sumari perong I di purpose name ta snyak rniari Tawa ijing sekiat lah dapat sekiat dah district council hok iriti yang ilong ba ipa Thailand holding. Tawa resnya pelang amno ya bor ata Sri Cement Limited wi kami hok yang I. Dan itu dah idul buk komplain ni wi pendam no yang public hearing yang Sri Cement Limited. Ta kerpar ile ya ne ada district council chim kia wi penbat I hok iriti yang I. Kenang wa dami mi ijing kulmar tu hani. Wa mani le ajing song san wa suk wa komen. Tengah yang I iteh kelama takublet depo ini ne ami nong snong yang korim roman le I tritau ke dayo I lebu komplain haki department moto ni bentar ni ka public notice hearing yang Sri Cement Limited dayo I bu komplain haki department repair kat waji walai libu I si ko komplain dan ni wan ini council dayo I siap le wada bu UCM te amna liang yang ta amda yo I kelam melum mala ta dong wi ni benta gani ka hearing yang gani ka snong lom serman block A tong I na liang yang I am office im yo jing TV wa em gani ka snong wa em la o amna liang dong I mem I sanadi te I ne te down pemandu wa jing kulmar wa tang amupa leni longkit dong ba I Tedang ule arciem wa yo am jing pun kemo ule ong warem do kemo ba ya kete kesanat u long ba yo musik konsil
The savvy one le ong in hi gani ga hearing wa baj upper recommend neliang yong doloi yong thi doloi wa il kanong klik. Jadi te hitien we yo juba bino te baseball. Kam berdasar ni thau MI wa MR R thau le một cận luôn một Hindi pa yung. Kitri. Prawasan yung. prabosan titi to do yung snow rim yung snong rim. tumut ko tika par ko ti một hap kapo snow rim Hap po. Ina liang yung i man ado ji cha ibori te wile i nado ado cha ibor yung i aminong rem to man ye hok irti yung i to yo i sa i te ada cha ibor i wile i yo i kang ye gani public hearing madawan percaya ka ado ji wala Jika banang kong ahi, ipun pau jeng senguk jok belai, marbu idon rakat bangin duk pengimi na jeng, bangi puah duk halau zaman ka distrik council je FC, dah kajing suk pada kajing kemen kumdon penwit, ngiat dah kajing jai jahang ni ngawan man pen pau, lamba itu ki lalok dep kere peranong rap, bad dep rung pok jong arpis tu siam bad dah tiap tunjuk, jahang ni ngawan, nak pantapan persyak, lamba kata ka public hearing ya ka ba ka state ya ka Meghalaya state population control board ba penmi ya ka turik lamba jong ha ar turik jong jemang na pantawan pelong public hearing hang tei alum sermap ngisngo kendit habang yoi ya ka te ka turik bat ka public hearing ba ka Sri Cement Limited ka kanti auto motion bodon hoktai ulom den warta ka dawngi kinong rap ibangi im kapating ke bangi imenta nadu balong briu hang ne prate ki briu nong klik ki imate ki rep kriang ki don ru ki deng ki se ki kat ki so ki pai bat ka hali ka pentor na menta ban rep ban riang hang te hi haulum ni pelong aja ka rep bat don ru ulum bangi ri ya ki ri kum ki mesti adu mentahi ki mesti ki don lagi sepak tali ki bingiri kum ki snong snong rim tadi mereka kadau ngisnyo kulit ba kasusimen ketemu nak banta ban klang dau tau u mosun no po daka na po nau ta ulong ta kanong rim ngi yeng skam kum ki nong rap jong snong rim ngi kun jong elka nong kli ngi persa ya kata ka public hearing ta halor jong ta ki nong rim bangi ngi thung ngi tep bat ngi yo ru lamba jong i ilit doloi as ke prangap belbam wah dwar jong blai ilepan sisa ba ki nosong song jong i dong ka ni video lamba ki pata hagi tu ki por bolong jong doloi let belbam jan bam wah dwar jong blai pat pen sisa lamba jong ni ga distrik council hi pen bisa kadai kajaka jong ki rusmet padodu mentahi ba udoloi en sklan bolong udoloi jong ilkano klik jongi wadu airu ban pensisa ba kibadon ba kedon bala nak banta ban pembiang ikut isla ba don brun ba ngi kinong rap ngempat yo lat nak banta ban pendam pembiang ki dolir ki jongi hindra ngidang kimilenti ngidang rap nang riang adu menta amba to usna bro ngidang rap ba using usensar batar te penta demat kadau ngi jing skam bat ngisnyo kundit menuri habang yoi ada ngidu yakini kejakar yon ulum serman bangi depan ban kamtroy kebasnyo pela bangi yoi ba dei i aida kesnong ulum serman hari haba hangte dei ulum bangi rap ngiriang ngiri jingri ku benca tang di kiten nak keren hang kapor nong rap nong ki nong song senong yang senong rim udah rap de ki eta ulum serman ngaboa kajing maham ni maha dedap kelam dedap pensnyo ini wa dedap sebo saden tangabo so mentur ajing maham lani amasaj wa clear sakitai kitre kiwa ya katai ka hok ayong i wa ladajia uman wa arji pendam ni public hearing taladajia anu ya katai public hearing lani ya kibru hatai ke thau im jing bakle to bakle kini kiwa ANOC lani kita wasan wa borma wa embor doloi ne kita ki executive member yang ke ilakanong klik ne to ki ke jing bak klik to ayong ki lagat nu nem
Mandaloyo man executive member ke kimo bo na do warim wajak de bo darap de ki I ke snong rim hatai henre hini pariki wajiam ni de ki win hi di kum em hok di wantu la dai la set subo mentu hani district council di yang hajar mur ki bro kre ta duki di MDC hije ki urak bro kre na bar bo hani ngajajan gani district council ni unang kre lem pediang ke yani de mana hok ayong ki ti ila I hatai de em hok ayong I emiso irlam yong I iskeni sek I uderi I hali hator bonjai tete daw nga o nga yak boa ajing maham lem ya kita ki wo eno siya tay trisimen to UM gajing ket kle yong ki I la de jiao penman ya public hearing le jia no jing jia to ki ba kle ngado te kiten